Kalagura po kapatad, ginasal pantayanan, itangan po keng pamibiyetamo, adin tamong kaluguran. Adin tamong kaluguran, kilala talagang lagyo, itsura, ampong address. Pero ang ganaka rin, facial and nominal friends. Adin tamong kaluguran, kaya betalang miminom, alak, mamasyal, at miyayaliwa pang activities o kaya naman gimmick. Kaya beta naging pasyalan at miyayaliwa pa. At in tamang kaluguran whom we can relate in a head-to-head level. Nung ka rin we can discuss ideas and make plans. Uling pareho kayo ating intellectual vibrations. But more than these friends, atin tamang friends, kaluguran, atin lang lugar king puso tamo. Ngayon tunay kaluguran me. Uling mamilatan kaya kayo. Aliwa mo itang alak nang miminom kayo. Ing mamilatan kaya kayo lugod. At bodang kaluguran me, may tumataw, apanupaya me. Bodang kaluguran me, may tumataw, apatawaran me, atanggap me, aunawaan me, pagmalasakitan me, at nung atin niyang kakulangan, ganapanan mo, at nung atin niyang kasiran, larinan mo. Sopan me, king sarili na. My dear brothers and sisters, the opposite is true. Kudang eme kaluguran ng may tumatao, at masama kalugaya, ganaganang gagawa na, sasabyana, pamarokan mo. Niya po dangin tao, may tumataw, may kaluguran, akakit mo, yung kakulangan na. Akakit mo, yung kasira na. Pero nung may tumataw, kaluguran akakit mo yung kaya pa na, at nung atin niyang kasiran, lalarinan mo, at nung atin niyang kakulangan, gaganapanan mo, at nung atin niyang kamalyan, pagtanggol me, kingarap na rin tao. May po rin masira yung kaluguran mo, agyang siraya. Pagpilitan mo nga bayo me, bangkambe mo, miligtas siya naman, at may kamasanting iyang diye. Jesus medong yang tunay kaluguran. At minsan pag-ining gospel reading tamo, pepatunayan ng Jesus, mayak iyang kaluguran. Liligtas niyo ito mga babaeng merakap makipangalugod. Denade kang Jesus sining babaeng merakap makipangalugod. Ot merakap yan. Kasi yan po rin maging eksperto ng Ginoo, king gagawa ng kamalyan. Uling may mga tao mo ng eksperto ni, masakit na yung dakpan. At nung merakap yan, yung manmamin Nyabin makatula sa biyan dating apulong motos. Yawa talang labing metong, kapayrakap. Digdagan niya kang metong, kalabing adwa, nung merakap kaya ka mamamin. Mapna mong merakap yung babayang ini. Huling, nakatamo buling may pasoso ni nga pong Ginoo. Kindewakan at kinanumang burak ning kasalanan. Huling po ng metong atamig tampiso ni king kasalanan, bisang sumaka king kasalanan. Masakit siyang sisa ni kasalanan, po nga kasanayan mo Now we need a big dose of actual grace. Banggeta ang binan tamo, ikumpisal tamo, sisyan tamo, at larinan, ing dewakan tamo. Mapna mo mera kapiya. Uling nga po rin ipasoso ng Ginoo, kinpamanggawa na, uling manyira yung pamilya. Masakit yung sirang pamilya. Dahil siya hirit ang responsibilidad mo kaya asawa mo, itang responsibilidad mo kaya anak mo, aliwa itang pamatkamali mo. The Lord is more than willing to forgive her sins. Pero sana larina na yung nagagawan pa si Bayo, uling maragol ka pakibatan kaya asawa mo. At hinggang pakibatan ka rin anak mo, masakit yung sirang pamilya. And God is saving not only this woman, but her relationship with her husband and unity in the family. My dear brothers and sisters, naning burida rin midala kaya.
ding pariseo, at ding talaturuning batas. Naning burid ang pagawa kang Isus sa tulani, bang mateya king basibas bato. Masyado yung malupit yung batas ng Moises. Dengan may kutkude pang mabiye, patakay makaltoya buntok, balbalande buntok. Makanya lang malupit din mo Diyo. And God would not wish the death of a sinner. Nung piti mo nipin man, makapagbayo. Mayabang pepaburin me, pepatawaran me, makapagbayo yak pa. God is giving another chance for this woman, another life for her family and her husband. Burida yung mataging basibas ni nga to at payatol de kang Isus, naning gewa na ning Ginoo. Henay natulad yung babaeng ini. Sinulat siya king gabon. Tiro na yung gabon. Bakit? Burida yung mataging babaeng ini. Tandaan nyo gabuntangan akbak nakatangan mudas. Alam magmamalinis siya kayo yung marinagtangan, gabuntangan, makasalanan tamungan. And the level in case here, in timbangan na ginamit ng Ginoo, in timbangan ng justisya, in timbangan ng gabon. Huling, we are on the same footing. Karasing gabon tamungan. Makasalanan tamungan. Eta magmamalinis o magbanal-banalan. Nung ating kaya kayong palagay na layang kasalanan, muna yung masibas bato. Nung ating metong kaya kayo isip na layang kasalanan, magtas yung gamat. Kaya rin ini sa ilimbun tayo kayong malating paglimbunan. Who will dare among you? I would not dare. Huling makasalanan po naman. Katabang na kamarinayan din yung pariseo ang paring talaturuning batas. Burida ang matay babae. Pero ilaman, akbak na lang ang mangudas. Yan ang sinulat sa igabuning Ginoo. Baka sinulat mo rin kasalanan. Ika nga na po rin yung natulad ng babae niya, o rin yung kasalanan mo. E kung sasabyan, isulat ko na laki ang gabon at yung matlong dili minunayang meko. Huling kontoro to, trata mo lagi tao, lalo tamong maging mamulang. Kontoro to, trata mo daral tamong kasalanan. At mas mabayad ang responsibilidad ng tao. Nga minuna lang meko rin matuang dili, melang man na rin anak. Huling mas nakalapan na kasalanan kening babaeng ini. Numating pa ng dapat atulan at patengking basibas, ila aliway babae. Tinuruya king gabuning Ginoo. Bakit? Huling numayak ng kaluguran ng kalkalan yung bulok ng kalubang ng tao. Kita mo sana may pangal bulok king metong at metong huling atintangan kasiran. Let us glorify the goodness in each and every one of us. If we are quick to believe, king kasalanan daring aliwa, we should be more quicker to believe, king kaya paning balang metong at metong. Let us use the eyes of a good shepherd, mamatawad, managit king kaya pan, saving the last piece in each and every one of us. Huling maulagatang. Imagine Ginoo mete di krus paraging balang metong at metong kaya katamo. Makanya yung kawalagay kaladwan ng metong at metong. Hinakadamong yung ibasura ng Diyos. He did not came to condemn. He did not come to condemn. He came to save what was lost. My dear brothers and sisters, yung ginutang ng Kristo, minatnayat linawin ng babae. Minasnaya Sus at nga naking babae nula ka rin. Can you imagine the positioning? Makatalakad yung babae, makaluklok yung Ginoo, susulat sa king gabon, minatnaya king babae. From a lower position, tenga naning babae. Inglawe na rin pariseo, ang po ka rin talaturuning batas yung babae, from up down. Mamalatsan din yung babae na ituturing diyang makasalanan. Pero Jesus from down up, linawin yung babae. And God will always look at us up, kaluguran na katao. Let us never look down on other people. Let us put ourselves on the level of sinners. Pare-pareho tamo. May kakasala, mangailangan kapatawaran. And here is the challenge of Jesus. As we celebrate the 5th Sunday of Lent, that we be merciful to one another. Eta mamatul. Matuturo yung kasalanan ng kalupang mong tao, masakit yung manuro.
uling pachet tiluro ka at lulang taliri diyang makaturo kaya ka. Nung bisa kang matulatulan may pangatlong beses yung sarili mo, bakit ating kang pakibatan king apong Ginoo? Uling Diyos siyang ating karapatan mamatawad ang buong matol. And even God has the right to judge. He will never judge us. His only verdict po ang may umpisal tao, I forgive you, I love you, let us begin anew. Makanya niya kagana kayo apong Ginoo. Kita mo nung minsan-minsan ka pinagdikdik tayo pa. May kasalan panyaran tayo pa. Nano tang klaseng Kristiyano ng minsan? Can we not give one another a chance? A chance to stand up and to begin anew. Makanya niya yung tunay kaluguran. Ibango na ka. At di na nakasikan ng bang magumpisang pasibay. Salamat King Diyos. Sumari na rin dakal tamong kasalanan, He never condemn us. He will always give us a chance to begin anew. Hakuman nga na'y nakatulan, makuna ka, at yan na kami kakasanang pasibay. Talakad tao. Talagang panalogin mo rin yung panimataling sa mga pabanalan, palilitaw pagpaparan ng bumi, pabanalan mo sana natingayin, yung panya ng Espiritu mo, bambarga kami, malyari ang katawan at daya ng Ginoong Heso Kristo. Bayan daw pusang loob, king pamilas at kamatayan, kinuha ng tinabi at may pasalamat siya kaya. Pero sa dengan ini, karagami si Panawas Mama, tagapan niya ikaman at kanansin. Itiyan ka ng katawan, kami daw para kaya. Makanya naman may bas ng apunan kinuwaning alis pasibayo yang may pasalamat kaya at binili alis kay si Panawas Mama tagaban niya ikaman at minumukha ka niya hindi alis ng kanakong daya hindaya ng bayan at alalanggang tipan kami bubu para kayo at para rin sa tao banggian na may patawaran na rin kasalanan. Dagdag nyo iti bilang kapigaganapan kanako. Ipasyag kayang inyong misteryo ng kasalpan kaya